ଭିତରେ ଲଲିତଗିରି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଲଲିତଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଲଲିତଗିରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ହେବ, ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଲିତଗିରି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, टिकेट काउंटर टिकेट है भितर म्यूजियमटा म्यूजियम भितर दृश्य देखु एटा जस्ट एंट्री द म्यूजियम भितर चलते देखा भितर आ सब कौन अच्छी। बढ़िया गछ अच्छी छाई अच्छी सुंदर भी लगुच। म्यूजियम भीतर को एंट्री देखु जनरल मुक्ति बुला सुंदर भल लगे ललितगिरी टे बुलिकी एवं बर्तमान बुलाबुली सरला आम बाहर घर को के आसते जगह बुली जातु बहुत भल लगे।